Lijepi pozdrav iz otoka i sa otoka Vira. Razlog zašto smo tu je daleko dobar, daleko ukusan, daleko sladak. Nalazimo se u Zlatinim domaćim poslasticama, da budem točna, koje se od sad nalaze i na Viru. Razloga za dolazak svakako ima, vidite ove sve lijepe stvari koje nas čekaju, koje ćemo probati. Razlog je tome i naša sugovornica. Dobar dan, Zlato. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala, evo dobro mi došli k vama ovdje na Vir. Već znamo dakle za Supernovu, tamo smo se naučili na vaše ukusne stvari, na ukusne langoše, koji su veliki hit. No evo, veliki hit su i ove Zlatine domaće poslastice ovdje na Viru. Kako je zapravo uopće došlo do toga da otvorite ovdje? Pa prvenstveno Vir je naša prva ljubav. Mi smo iz Slavonije doselili prije 25 godina i sve je započelo ovdje. Sa jednim malim štandićem na šetnici i ljudi su nas prepoznali, zavoljeli i došlo do nekakvih promjena oko tih štandova. Odlučili smo da više nije nam mjesto više možda tako na toj šetnici, pa smo pokušali u Supernovoj gdje je stvarno posao jako lijepo uspio. Zadrani su nas prepoznali. Je, to je baš onako postao neki brend pa i same Supernove na kraju krajeva. Je. Imamo najbolje recenzije na Glovu, što nas je baš iznenadilo iznad puno dobrih, gdje smo mi mali, jako sitni za neke druge u Zadru, ali eto, jako dobre recenzije, no srce je vuklo Viru. Ukazao se jedan lijepi prostor i tu je priča počela ovo ljeto. I priča je daleko veća, šira nego zapravo oni vaši početci u Supernove. Dakle, osim prekrasne ponude koje imamo, ima puno svega još tu. Osim palačinki, dakle, ajmo sad reći što svega ima ovdje u Zlatinim domaćim poslasticama u Viru. Tako je. Ovdje se možemo puno bolje izraziti nego u Supernovoj, tamo ne možemo prezentirati tako na tanjure zbog određenih razloga. Ovdje imamo svu mogućnost kreative. Imamo vam 40 vrsta slatkih palačinki, znači uistinu za svakoga. Čak od onih starinskih nekakvih mahovnjača i orehnjača. Kreme od malina, kreme od pistacije koje radim sve sama, kreme od šumskog voća, sljedeći tjedan planiram kremu od višanja, znači u tih 40 vrsta. Onda imamo slanih, zapečenih, šunkom, sirom, pršutom, pizza palačinka, onda imamo pohanih također i imamo puno vrsta kolača. Kolače ne radim ja, moram reći, rade jako dobri slastičari, kolači su vrhunski. Evo baš imamo smo priliku baciti pogled zapravo na njih i vrlo su dakle primamljivi, vrlo dobro izgledaju. Ja vjerujem da su jednako tako i fini za sve koji vole slatko. Da. Teško da ćemo doljeti. Je, baš se dobro, kažem, dobro su se pokazali i kolači i palačinke. Mi smo se nadali dobrom poslu Vira jer nas ljudi ovdje znaju. Znači mi nismo nešto novo, oni nas znaju, mi smo se samo vratili, ali nismo se ni u najluđim stojima nadali ovome što se nama ovo ljeto dogodilo. A dogodilo nam se to da 100 sjedećih mjesta je postalo premalo. Znači premalo, svako večer se tražila stolica više. Mnogi ljudi su ostali da nisu mogli ući. Tako da, eto, za na godinu su planovi i proširenja, što za dostavu i tako, ali to još imamo cijelu zimu pred sobom razmišljati, no plačikanica će raditi cijelu godinu. To je važno naglasiti. Tako je. To je ono što je bitno. Dakle, da nije samo sezonski, naprotiv, dostupna je svima, ne samo Viranima, nego svima. Da pače, baš dosta nam ljudi dolazi iz Privlake, iz Vrsi, pa čak i iz Zadra i mi ih pozivamo i ovu zimu da dođu, da probaju naše poslastice. Ostavit ćemo 2 ljudi, ja 3. i suprug 4. da i zadržimo radna mjesta. I s Božjom pomoću, eto, da Vir ima nešto zimi i slatko. Ima restorana koji su otvoreni, ali voljeli bismo da, eto, volimo taj otok, volimo posao koji radimo i pokušat ćemo i zimu održati se sa poslom. Jasno da pored restorana postoji mjesto. Da, postoji ponuda, tako je. Da, imamo ponudu i ovdje. I slatkoga je definitivno za sve slatkoljubce. Neće nedostajati. Neće nedostajati. I tome se radujemo, vjerujemo i svi koji nas sad gledaju. Pa evo ni on nije mogao odoliti, nego se približio pogledati. On ima svoju priču, zašto je ovdje. Jadan izbijelio nam je sav od sunca ovo ljeto. Kad smo mi započinjali našu karijeru prije 20 i nešto godina na štandu, sasvim slučajno bili smo u Parizu, kupili u Disneylandu nekakva uha od Mickey Mouse
djeca, za curice i bilo nam jako vruće i stavili smo te uši na glavu i poslije smo postali prepoznatljivi po tome. Uvijek su išli kod teti sa Mickey Mouse, kod teti kao Mickey Mouse koji imaju uha od Mickey Mouse-a. I onda smo njega stavili da budemo donekle prepoznatljivi onim ljudima koji su nas nekada posjećivali na toj našoj šetnici, jel? Dakle, rekli smo imamo veliki izbor palačinki. Koji su vaši neki favoriti? Ja vjerujem da vi volite isto ovako. Ja volim svašta. Imate zub za slatko. Da. Ja vam volim ove sa ovim kremama koje ja radim. To su krema od maline, pistacije. Volim vam šumsko voće, cheesecake imamo sa šumskim voćem. To su neke moje koje ja preferiram. I dakako najbolje Dubai palačinke su kod vas. Dubai palačinke su nam stvarno najbolje. Po kadajf idemo u Bosnu. Nismo ga mogli ovu zimu nabaviti. Kćeri Zeti i ja smo se uputili i dok ga nismo našli nismo se vratili jer bez njega Dubai palačinka nije Dubai palačinka ako nema kadajf. Tako da, eto, pozivamo sve. Dakle, Virane, susjede, ali i Zadrane, naravno, da dođu. Tako je. Da dođu da probaju, dakle, i slatki i slani izbor. Tako je. I te čuvene Dubai palačinke koje na kraju krajeva i gospođa Zlata preporuča. Je. A ko smo mi da nju ne slušamo? Baš evo, pozivamo sve i zahvaljujem se, moram se zahvaliti ovo ljeto svim Viranima, vikendašima, turistima, Zadranima, svima koji su nam ukazali povjerenje i koji su prepoznali naš trud i rad i onu ljubav s kojom mi to radimo, jer uistinu ja znam da sigurno je nekad negdje bio kakav propust, tu se ispričavamo i nastojat ćemo biti samo bolji i bolji. Evo dakle, Zlatine domaće poslastice tu su s vama cijelu godinu. Tako je. Tako da vam zima neće biti hladna ukoliko dođete i malo se zasladite.